taanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga ni o whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga ni o whai o tupua. O kore ke u hupama I he talamalo e whanuaka mai ngahi talawhatapu ko tape. O ku whaafatapu at pamihen ka atamo e whainga maari e koni. Ke o atua he mo polokalama ko ia whatu whanua whao ki he weekend. Malo mo e tau mao e whao whakoin. Whatama pe o ku lerei pe ngahi ngā we pami apina. Pe koe ngau anga, lawa ki kau mai ai I he polokalama ko ia whatu whanua whao ki he weekend. Ko whahoko te polokalama ko ni pe mi Auckland, New Zealand. Pea koe whaiwhafonga kune I lotonga I whanua lahi whoki, Amerika, California. Ai kuma whenga ke whakahoko tai tau polokalama e aoni, whananga pe e lerei pe tūkunga koe ni kui ai tau interneti ke lawa ke ongo lerei e te polokalama ke te ki mō tolu kotoa pe kumo mea mai. I he aoni whoko whiwhia ke tātai lerei. Piwen piukala pe me Amerika lahi, piwen malo tau mao e pungpungini. Au ilo pe koe whatai whiawhia na I Amerikana. Malo e ma whainga maari ko ni ahoni ki lawa ke whakahoko e polokalama. Ku whewhe hake wholau piwen, whewhe hake whanua lahi ko na ku kia ua tuki ai. Malo pe soloi, palo ma whainga maari ko le te upi ki u whanga doi pe whatapu. Ko ia, ta tau mai hai ki malolo mai, mai ki whatongia ko ni I Frisco ni. Ka ku koe solo koe e ale de ia te whaitoni.
Não foi mais foi não mo feito mo como makini fai ge mo mo kai. Aku lava ki malolo le me be ki kau tabu na mau hau fata. Au nau pe no to ke mala tabu kau ki kalo mai e fai ta ki programa. Oi, piben ko ilo ku ke neongo ku ke te fu mama o pito I ho tu ku he dai ni mi ka sio kala fi ba me tonga ka ku usai be foki ko nga he ku ke ha me tonga pulia he tau wakai tu ke ai be nga fi tu pe ku tau ai maman he dai ni ko ki kamata ki mo ko ilo pe ku la ya pito nga isiu te ta fenga ke o atu ke fai ke ha o wakai ka ko hape me la ha te tai mi au ni pa te ta ngata pe ai ko whakataha koe ni kulo tonga hoko he tai ni mi tonga ta whaatala noa lahi apito ki whakataha koe ni kautake pasu ki pa koe ni ko hoko o ku naulau hi fo ai ki konga sisi tahe kau whaiongongo tau kea tau tolo mi tonga klawhina ne whakarea peo pehe koe taha eni whakaawa matu aki mawahe hono ngahi mea kotoa pe hono taritari pe mo mawhana koe ono whakaawa koe whakataha pena tau mamata pe ke ai tau fefia sa ke fu holo mo ngahi mea kotoa pe ka koe ke olat ke alu he wheta whaaki koe he ko tui ko hono whakawiki ko ia o whakataha mo ngahi lerei mo ngahi mawhana tau os mamata kotoa pe ai I he televisione ko tui na tau fefia kotoa pe tau mamata atu ki ai koe mea ua na hoko he aho koe ni ko loto au ke ki kamata atu aki aho ni na ai pe palani foki ke hufi na pe la ale rei pe na dula o le rei ko nga kalawa ke hufi ai fata a monite ka wai mahalo ngahi mai fana wa ko tu ke ko ka taki me he hala ka kana kai lava ko do en he ko aho ni na to ai me la he wa na to ai uhala fi fo auria tonga pe to ai me mofuike I aho ni mahalo ko na ko hinga bu fia ai kakai fonua fia langi fia mo lalo fonua mo me he biveni aho ko ni me ko hoki tonga ko ke ha me tai ngana hive uha me langi pe lulu mo mo fuike me lalo ko foi be de ko so ga ko ai ki wat ke ta kamandai kai ka me pango fia na dula pe mo atakai he me ko hoko tonga he tau fata kana hoko ia kau kovi ke tau wā ke polo te motu e tau wā ke polo ko ki hapai mo wawau. Ai he whamadala ko toki si atu pene e waka. Osi pe wike taha ni a hoko koe ke polo. I he motu koe na hoko I sune. Ai ko toki lava ne waka hao. Ai kone si tu atu pe waka mo fia koe maui mo kāinga I lalo whanua. Te lulu e na tolo motu ke polo ki wawau mo hapai. Aia koe mea au pe mai uesia na e whai he uha ki he whakataha hange koe u apinofo anga mea ko ka te uatu mo api ben whewhe ho wakai koe ia ki he te motu koe ne tau kei polo pive Io malopi solo ko ia o ku mali e hoko u mea o whatatau pi hange ko whamatala pe te ke pe u si o me ngahi perspective ke he koe a whatuku o kange bea ha tau teu pestei ya mau mo ke pea fuwhia kaure kare le mana to fui ke o lai the purpose e ko tau mua ko whare ke mau ngai purpose ngahi langa ko katoa no hufi umea na ia hono tau mua aku asimai o ko palpare marewaia ia ngahi ke lahi funky matawai ka koe o ke polo foki e unehanga o reinforce mai ai mahu inga ko ke whapapote tau whai tuto ne o me pēni he koe at the end of the day o kai ke maa pe o whakamore si o whai he he kono moni o tau toki tala katoa wha mabopo katoa pe ai whakaukau
malanga ngawe he neola he ne whaka ono whaka mao popo. Koe tau kawe whaknai nā kuwhai I he taim nau ke I he poa te ai. Ai halai whakau ke ngaua ke kei polo o ke ne tali whakia ke kei polo. Ai secondary kei polo ke ne tali whakia ke primary kei polo. Teknolosia mamafa mono maintenance po mea koia. Ka koe kiwene purpose koe unga ke koe redundancy. O koe lewe mea uwhi halaki. Ka koe talu me no discussi mea koe ni he wafi. Taha ono, wafi taha fitu. Wao mani koe wafi wa whaini. Hai koe whai motu tuo taha, tuo ua, tuo tolu, tuo wha. Koe lau whaka Einstein, insanity is when you repeatedly doing the same thing over and over again and expect a different result. Koe whakaukau koe ke satellite technology ke ne hoko koe redundancy. E whai ngā mega scale nai whai aka no whotutu koe ai kasifiki. Ka pauna implement mea koe tene remove e whai whi mau. Uraki whai whi mau koe kei polo ki wawau. Mo te whai whi mau koe ke secondary kei polo. Nā whatanoa whoki. Nā whatanoa whoki solo. Ai te ke lava he kau whai tutun koe ni. O analyse a situation ni ke toi ki lolotoange. Ke kawai pea moe traffic utilization, mei wawau koe ki tua pureanga. Vaya he foi kei tuei koe tonga. Koe ki awe bise te hon fulu. Wawau ka pai niua. Aia koe ki timani whaka excess koe ia. Lava lelei bewa pea hulu he teknolosia koe satellite. Ka ingata he ne lava lelei ka guarantee connectivity at all time. Ka ike. O kunehanga he foi toi mot ko ni o ne toi o mai foi whekau. Nai ai whake gulea I whare alea he. Pena e tuaki au e behe ko ai whakapapa ke haiko masereria mai. He ko kurea ko ia nau whai au ke haiko masereria pa mo tokon haiko masereria. That decision was reckless. Reckless in a sense na kai ke nau whai na homoeka o analyze a situation context ko koe kei polo pa moe mofui ke pa moe mounga fi he foi tonga trench ka nau ai hake foki ka koe mau foki he ne kai ke o mai he sea komika kato whainga maari ke whamatarai whakaukau ka ega nei hangai kuko he pare mea ia tūsi o mai le vai au kai ke kou tai whakapapa ke o whanua koe ka koe that was the very essence mea koe nau tokango ki ai he kuo mai neongo pe koe tūtūna high commissioner ka koe again koe taxpayers money ai kakai o Australia o kukai kawai mo diaspora tonga he koe neongo katoa solo mea koe ni te ulawe ke mea koe ni ke taukahi development partner neongo katoa about it tau sio ka ko Australia o ko si ai be a certain amount of money o nau tokoni ai ke ngai fonua ka tokoni no ai tokoni ko ya they already calculated it ko lahi taha trades o benefit a Australia he trades motonga he kulahe ang tau import mai ki tonga he tau export ki Australia ki tau lava o toe ai au tau atato whatau mai kolo alanga mai kolo a Australia way above we he ki panga ko nau tokon mai ko lahi taha tau kawako lelei na ako hak be tau dolo he primary school secondary school alu ngai university lahi taha tau kawako lelei tau toke ta nau te toa pe Australia monusila mangai fonope ko lahi taha tau kau akapulu lelei toi benefit ai pe ngai fonoga ai ke au ke pehe ke nau hanga whakafahu
O na o mai tala mai ko me e te mo fai. O ate ono no miliona ko ni ke mo ka ke polo aki. Hale ga. E ko ke he ko huinga fuge e whakaukau na yo whakaukau a tau tolu. Ko recipient tau tole tokoni. Ika. Ko pau ke na fai na tole. Ai foi ke two way. Ai he ku benefiti la nga Australia ya me he ka kai tonga. A woni ke kautori. Me tau tolu me tau benefit me Australia. Ai ko huinga fuge na ure ala hipe ya ke hai komu. That his decisions can now sign up ke totongi e Australia monusila. Ai foi second ke polo i tonga. Ko foi le na nga ki ko reckless. Amana donio na donio nga foi le ko stupid. Kako ki finger ki helia ki fra baba ko reckless ko nga they did not think twice about it. Sai kako fihui ko he ahoni ko toton ki tau fihui da tolo. Makatonga fai e fu vili ki pe ke polo. Mana tu ko fu ka ta ke polo ko di lau milion na ia. Ai foi uhinga. O he ko foi solution satellite na mawanga foto mai. Na 5.2 million America for the next 15 years. E save he ka ta ko ni ai redundancy ba mo interconnectivity. Ai forma o for no fa lufua. Me niwa ki va wi ha pai ki tonga iki. For the next 15 years for free. Ai ko nga ko foi arrangement ya ko ya. Ko foi agreement ko ya ko ke lahi hasili ni ai transfer in between. Ke makatonga hakik pe ki ba moha fainga komsoni. Ai ko kusio ko ko huinga fai ai resistance ko ki whakaukau o whakapotopotoange, whakamore sisiange, pelele iange, whakasewesi. Ai o nehanga he mea ko nio expose mai ai hidden motives here behind. Kako issue ni te o haki bifaleale. He kono ngā kuhoko and it's very reasons. Pero kai ke huinga le kai ke huinga le tau ke insist. Opesis. Even ke kawe ko timani ya ke kinusilange mo Australia ke na mai o mai na reasons. He kono ko poine no ko pau ke feinga ma fai ke na mai o mai huinga le ke tatakia ke fai totone. In the absence of that, ko ye ila poko ko e fahinga fe tau ia ito. O mai la mo ni ve tau la ke well of the jungle, rule of the jungle. Animal Gono moni foke biben oku ngawe akileba hataini mi whakataimi e baba mohapai a satellite i koe taimi koe ni ka oreba ke toki whai hano ngahi ai koe whanki hange o asi mai koe whanki emergency pehe tau whalala ke satellite ka i he long term koe nau palani oku o ke ngawe akipe ke pikdai pe i he ke polo koe mea whika au ai koe ke tau o whalala ke ka hauka palaparema e tu koe whamatala ko mai he me he tokoni CEO koe ai K-Polo, tonga K-Polo. Ai ngā whamatala e whakaukau. Ko uhinga koe puna koe e a whi na e whakahoko koe i he tau koni ko tau situ a me ai hunga tonga hunga toke lau. Pea mo fuike koe iana, ne hanga ia lulu i ai takere ko kiristahi i he line atu ko ia. Pea o ke te se tolo foi, o te ke taimilahi, ke se tolo le reia kiristahi. Pea ko ia e koe whanki mo fuike koe ni o kuhoko ko he tainimi, e ala motu ma upeta waya ke polo ata tolu i he koe ke se tolo le reia kiristahi, me fuai mea koe na e hoko i he puna koe ai afi. Koe, ka i he whakaukau atu koe, ai arewa koe i hene pehe atu koe, ai rewa koe, o totonu rewa ke tau redundancy ki he, ke satellite, i kai, o ke sayang e pewa e polo,
ke mahino ia dai min lahi e dai mta whakau kau dai o mai fo I whamatala ko hinga ne motu ko ni ko hinga he kwai pe ke recover le le ya kristahi ia talu no lulu I ko eruption ya se ko pa ko tau pe ko aya ko ni tuunga ko he kwai ke tau pure I fuga natula pe ku fai dali ha natula e me hoko ka tau mahino na whamatala ku lave ngofua na ai tu ko ke polo I tuunga ko ya ka pa ko tuunga fa sa inisia ka kwa ke winga le ka ke sai pe ke polo ia tau ke big pe ke polo ai ka pa motu pe ia e na fa madala e I hanga ko ke ta fa ka ke na fa madala te na ke big pe na to ke polo ka ko satellite e pive ko utoi fa mai anga fa madala go ke o mai be me ka teknikare e ko no moni e solo ko kia o ko taimi ko una manuki e ta mai le kakai aki e nau tae mahausia ko fu issue ya ko ni was well documented ai tu ko ngai mo nga vi he tonga trench was well documented pe ia pe ko tau tolu pau ke tau wako natula ke tau feinga ke tau harmonize e tau existence pe mo natula o ye tau fa fe pa ki natula ko poi ni hange ko ke awe to ki fatu puita pe awe ko ka politika le pe una fai nga la ko na to fu utoko via ke fa batala ko na exio o mai le pe mo exio e na ka yo amana ke ke to ma la fa ka ko na ke hanga fa ko mai he we kai ko tau na solo ko we tau primary connectivity mei tonga ki fis ai go tau gateway o arai ki mama ni he internet well ko issue a tonga ko issue go tau no fo mo ya ko tau redundancy ke nau ki voi mai pe oksayang ke bolo he satellite he redundancy ko pe au ko tone ke te mau fe mau ga vo sivi Hai o ka boi da fok solo te he kona mo ni ko palo parema ai go fe kuki mo fonua he ave he kakai ave he tui e nau fra e nau amanaki o tuku he tau kakai na tau ave wa koi ke na mai o solo vai palo parema not to fool us ai ko si o go ke fa nga foka go ni Kiki wa mana kia he tamani wa whainga political risia ki ai ke ne kei whainga whamatara ko ia. Na whanongo, kai u whanongo au he lau e na, ka nau whanongo au he nau ki press conference ki moa. Na nau hanga indicate ai koe uhinga nau whainga we ko ngā pe koe paanga ia e touna. Ai au koe ke uhinga e ko ngā ko whainga makatuunga, resinala lelei whakateknikare. Ko nga pe ko ia ha o mai sirini ko ia mau puno ki ai ko ke au fu fa vale au pito fa madara ko pa te fa tu puita ko tau sio pe foi da to ke tala no fo ke hinga le hang tau lau o hinga le fe fa madara to con ni CEO ne o mai ko ke se tolo ai kristahi hinga le fe fa madara ia ke motu ko ne hoko ai pe ke lahi pe ngai motu o tau se ati kaha o kapa he ke va vere va se tolo ai foi ai floor ko foi me bene o te ke hinga le ka tau tolo wai o ku ke pikita ai ngahi akina tolo ko na ma fai ki ai me ka tonga ke po ko por anga me i he redundancy ke tau ke wai ke polope ko fix ko he waka piveni ai na toksi tu atu na ni fix ko motu ai na mai price na fo i he nima kilo america ai ko ta miliona ai tau fo ko fix ko to ape i he laine ko ia pero pa to mo fu ke mau pe te ke se tola ki sta ke tau me avalisia te tau to tong ko yo no fix mau pe tau ke polo ke Kako me ai ko pa na ko na fai tu ni ko pa nga na kui mau sai pe ko ngai ke ko na tolu na cop the consequences
ka ko na fo ma fai tu ton pe he tu hau mo panga tokoni ka panga tu hau o kai ke tu e fa poto ya o ma si u toni te fa ko ka nga we go ni o kai e lo o me ni we go ai ko fa no ko pe u hinga le e kai ke se tolo ko ke u hinga le ai u hinga o kuiga lele ai tanga i le poka ko mea ko tao ko ia ko ke kuiga lele ko se tau fe mau ke kuiga lele mea tao ke ga ko mea ospa tau kai o kuiga lele mea o mai tanga i le po me se taki ko ga ke ua ke ua oposia o mo ko ke kuiga lele mea tao e wo ke se tolo pe kakai i to mot ko ni mo na expect pe e ala pe ngai mot pakanantula e ngai albe fo dai me fo ya va mo pai ki lulu ha me ka mot ki lulu ha mot pa ku angre fo u hinga le ko ya ko ngai ko tolo floa mo mana be ka lulu ma pe anatula e ta motu ma pe dai moto be ko ngai ku ke se tolo floa Okay, no for bill of fatomutum estuai o tau pay the price e cost. Ulo aki na kai peke ton ke afa ke na kai ke ton ai whakamore ia ke polo ke alu ki hapai mo vavao. Na kai ke ton ia. He kono o inga hange pe ko glau. Aia koe fufoi paipa koe ni o kua o terapaiti. Trillion, taha poi ni taha afe uange au. Ai capacity go avec ka ko ki me go itala se va go ki point ono me he ta hafe wangeo point one of a capacity ai mo fa ka wa ke fu excessive cost of infrastructure urakia ko ua pare ma me tau hanga o ai cost of tau copt ai tau tole fa hu mai mo tisi se la ia ko ui ko foi fie ma o ke fra hoko ke polo ki va o ha ure va tisi se la ia o minority shareholder kai ke lava tonga ke polo ia fai ha major decision i ha fa hinga me ai o whatever go lo to ke tisi se la ka ko tisi se la ha o ko is a different piece ko tisi se la ko ka ta ha una o na fe au hipa mo TCC. Ko TCC Raya is a global company. O alwi au gi Europe mo Asia mo me. Ke na compete mo TCC oni existe ai hange TCC la. Ha ai ke compete ai lulutai pe mo United Airlines. How can that be? Ai ko kuhinga sio hoko fo yare go ni. Tau toi pay e cost tau whakangongo lewe tau tolu ke tisisera in terms of our investment koni he koe tolu lewa koe fufoi second kei polo koni ke hau koe ki wawao ai ni koko na aku kalanga pe mehe wafi taha fitu taha walu koe whakamore koe ya e tuku mai ni manoa milionaya koe ni kutari mai koni he press release ko ne pare mia pa mo ngo high commissioner ko tolua ko tolua no million US dollars ayo to ko mai ni mano million na fire te tuai ono ko full million na fit no million fakamore ko ya unnecessarily ko vese se fu so ke fu fakamore ko ka ngata more ko ni no to hoko ke polo ki va ko foi tano miliona na famore ke foi ke polo va foi ono 1 miliona gon ke foi hoko versus 5.7 satellite connectivity na fare a pe foki mo ko hinga na ka na hanga yo engage me gon ni uraki pe ko ta mausia ua pe ko motive ko ya intentions malicious intentions. Nothing else. He ko fuka kai benia wa ko lele na we mahino i bena to. Ka ke uhinga lele ia ka kitau tolu goni ka consumer. Ke o mai ngai fu fuka more ko pe to pe mo
benefit nei me mau he fonua. Ko hu mai e tisela. Pa ko alternative choice ai ko now fata no ya ke kasiki, it will only cost the country 5.7 for the next 15 years and many more benefits. Kaige. Uka yung hanga fu mai no isolo poko ha tau te ai pe ya honua hai foi decision go ni mas. And the next generations. Ko fata porque vivene a Starlink ko so ifo ko ai ka ta ko ne tu ak mitong ko anghe preanga na license ke na ngawe ke na hoko ko fa fonga Starlink pe ku ai bifuk mo ka ta ko ni na e loki a kuale ke a preanga ko ngai ni ko loto ki taki unu ke ko ngaka taimi ko taimi ta ko siot ko ke fangi fare ko na langa ko ni ke no foi ka u fata o te ke wila o ko ha te ke e ke ka ta pe ka mena hoko ka ko sianga pe fa ka loto atu ke uha lahi ko na to pe na ha e fangi fare ta ala ke mai mate ko ngaka ne tu he feitu la ve ngofu ko na tu ai ku ngan ki fangi fare ko na tu I popua pe ko paka ko ngai ko tau ilo pe fo ke feitu wano en o fa pena ka ke ala ke vai o hu ke fare ai fangi fare ko ni ka wai pe ta me ta ko fa ka wat na fi si o ke fa o fa no ai me o ata me tu e fare o fa ka ko fa ia he pure anga si vunga we lahi na fai o ka pau na ha mena hoko kai fo ke hanga lau ke pure tau pure ki na tula ka na ha o ka ko se tu e piven ka pau na ha ke vai ki loto pe ala ke vai o maalunga ia he hala ko he maka me ka na tanu e ka ire ke lava ha alu ia no fo ai pe na fe ne tu go ia e piven I he foi me ko na fai na tula ke tau fata solo te tai ku lau kai tau kina ia foki he tai wena re langa he pousi pe he pure anga ngai fare ne fra fo fa me ya o se ni ko to ai ua ko ki na wa mana ke au de na pousi mai mo si o mai ye se re fagi fare ka ko ne ko pano ai ku na to o kore o la kai api ko na o lo ya ki ko ki mo te na o mai ke ka ke si que te corre que te fa como que o te ga que ta la uye muy bien ya okay vive go do mahalo ko ta me Allah ya pito tonga he tu ko ni ku awa ku post holpa ku ngana si he video ama kono fa ek ya Clive Edwards ku ne formadala ne loto mama ya pito e ngā wek whae talketi. E ti ko mensin be ko hingo talketi o ku tau te foki ko tō be ta whakau ki ai ko tu ke ngāhi polo kalama lahi na ta whakamata mai foki ai he talketi pe hoko ngai issue na hoko ke he bata awheki ai kai tukuangi atu e mea ka ko ume ai a ko umare I he kusia he foki ai a ko no ko maka tuunga ko o my clients I he whamau tui whamau lahi ko ni po o whiri, behe climbs, ko e fu, kau e ni he manuki e ni ke kakai o tonga. Hono whiri mai ai taha whakaso toma, pe ui ko kei. Ke hau ia tangotu me mua, ko taki e pure tolu, ai whamauanga. O tangotu mai ke ne whakamau e whanua, ka hiri ka tau e ni manga fulu mātaha. E nofo whaso toma siana ko ni. Pak uhinga climbs, o kai ke tau uhinga ke ne personal life. Ka koe ke totonu ke tau kui me he personal life. Ai ka kai high profile pe he tau te fito ko ia e tui whamaulahi. Ko ngahi mena ne whehu ia. Nai ave nai e talketi pe mo e penolo. Ai pui tu a totonu ke ne afio. Ke ne afio ki ai. A siana wai ki hau koko o tui whamaulahi tonga. Pena i kai ke ave ia kakato. Pe ne pehe rewa kapau na kai ki avo kakato totonu ke tau toi tang bo hai whainga me tau whai ke tipote se ana koni me tonga. O mawai me tonga ke, mawai me tonga. Ulahi apito ne kaka. Ka ngai isi ulahi na race e Clive. Hange ko ne mention o ku kai te ke ngā loa te asika mo mea na ne whai ai.
ke whaatala noa pi wen lahi i he asika ma tuunga na nau iai, ko ne kutue mapuna hake ngahi mea ko ia he mention ko e Clive, ko ne liliu ai lao he whatahatoko ni ke hake hoko ia ko e me mi pa whare tu i pia mo ko e ngahi mea be, ka koku no fohe i he whiri ko e tui whamaulahi, ko ti mahalo ku whehu ia lahi ko e ni une te o mai rewa ke kakai e whanua, ke nau whehu ia ko haka mea ai komiti ko ni o ku nau whai o ku nau whiri mai ai taha pehe ke hau. Ko ngai nai tuku aki e Clives, te ke hau ia ko tangutu mai me mua, ko tui whamaulahi. Kune os mau i bea lao, ko lao tonga tapu, ai no whasotoma. O se hau bea tangutu mai me mua ni os mau i bea tau koni stutone. Peua ki ai, o ku lahi, nai behe Clives, o ku lahi bea tau kau whamau. Tonga le rei, i whamaulahi. Wai o tau si o lalo ai ka nau tolu, ka ke whiri ai nau tolu ka o mai pe me muri ka kai pehe. Ka hao, ko wakai ka i piwen. Iyo solo, ko e kawe ni he siu lahi ange pe ko wharea. Nā ta tau polokarama lahi, he mihi ngahi e nkolo keke, he tai mensin keke. O rota pe ke ki whatalatala wharere ai tala noa i siu goni, ke mahino ai ti markation o ngahi i siu la lahi. Ke tanganga o whamawahi, ai whakamau lahi, pe mo ene pui tua goe koe kei. That's a completely different issue. Tanga whamawai wahei, ai pe nolo, pe mo ene composition. He koe whai, patauhanga o whamawai wahei, pe mo history o ngāue, mono ngāue mai ai pe nolo. Ai whai hala whanau na tawa o au mai ke pe nolo. He koe ngā he mahu inga ke mau inga whai kireri ti koea. Solo koe tangata poto, o kulau iai koe ai filosofi. Au ne lawa ia tala, ai hakau, ai palopare ma, mita iai te au ni manoa a heti o becoming emergency. Ai kukuinga o taulawa o forecast. Koe whaunga koe ni, koe mea tau tō, koe mea te tau utu. Ai kuhinga pehe. O kaike o hanga iau appreciate ai ui koe nok whai he kau mea koe ni, he taimi ni. He taimi tau tok whaaki ai he taimi toki exiteni ai, taimi tok whaaki ai holisi. Kaike o appreciate e au ia. Koe kaka koe whainga mindset ia reactive. Ke peia, ai koe takahao peo kumene whainga mare tok whaaki. To kaila mai, Koe mea koe ni nai, he rea lahe akirisia ki ai pau, pana ta tau polokarama tawai. Koe disaster in the making in, Ai composition koe, ko whaalawe lahi ke he hingoa koe tala ke ti, kana huloto ke o haki ai au he ta wha polokarama, pia ka bau nau whe whailo, awa whailo, he nau loto au ke issue, matui na ta tukua ki lahi tau e kau tamu koe ni. Tukua ki ai ko wana koe na pange tai mini pare mia malolo, na ta tukua ki, ihe ku whakakau aku, ke ai ange ke nau refute mai pe nau reacti mai ke hunga ke draw attention ai whanua ki ai. Tawe sio, toki haka katoa ke whanua, he tōnga koe he taimene. Ka koe mea bea na me malawa o prevent. Solo koe lau koe kau Royal Commissioners he hopo koe asika. Koe paloparema ai ngoto koe asika. Mate whakama, mate tai winga. Hena kai ko pehe koe ka whamau, na i kai totonu e ke hoko exitenia koni. This very disaster should never have happened. Na i kai pe ke totonu e ke hoko. Hena i kai ke totonu ke whakatau e waka. Pea tuku aki i pe kau whaitutuni. Aia koe mea koe o flonga ai e kakai whanua he aho ni kau takilo tū mai mea. That should not have never happened ka pau na nau whai o nau whatongia. Kapana nau whai nau whatongi ake nau hanga o veti ai anga composition e pēnolo.
solo nei e tu ngai ai ko lot sense la Koi. ko la ko consultant ko na ha ko me kom di weri pe ko lot sense la ko ha ni tu fa holo e tau society tonga na lot sense la he fa o ko ni studone taval finima ai ko poini ko ngai hena ko foi kuki ko nai fai he liliu woni man to na to rea ko liliu woni nai haijeki ai talaketi ton felese vele he wana ofulu he mata o kawako ko me ko na to o programa i solo pa hanga o pore e kawako the educated community iho he ko ha au ngai lawe o ako ha au ngai lawe o ai mau e matai tohi ai o mai be ai ka me ko o manuki be na to i na mata farebe he kawe na u hongo i au pitau ia ko he lahi foke tu kwa ki ia he patoa ba mo meniki mo ko tu i ne fili pe nolo ka ko tai mo na u ta fa programa i pau dai foi to fola ne afiona ne pe mo la ko ni sutone ke mo mahino ko ni sutone ko tai mo na hanga o la o ngo ya hala fa matala ko be ko tu i ne fili ko ni sutone ne fili ka ko ne fa ko ni sutone ko ka fa fare area ai na tu aki le va fare area e ko ni sutone ya ne pe mai ko fotu he ne pe nolo ko ya ko subcommittee ai fada to koni pe ko composition ne pe nolo we lot sense la we ha a conflict of interest ai ki hau he kai ke ko me ga no o fai lo to mama hai una ui ke foi fu lele ka ko fu akau nai to o ko fu akau lele ai ko si ko me ko fa ta no ai na to ton ke na lava o determine be me he composition o penolo ko yanga ni na ko fu ande tau e inu he kakai ka usai na ke mo i be ba una o ki me be usai ke na asima na o e mahino na ke mo na ke ka ki au ta e fi mari la ya kia ka ho hange ko manini ya o sia ki na uri ki ma he taimini ko na te o mai bena dol hange be ko asiata me uri ki he me kana to tonu he na ki o na to ako mau ki sa ga asiata mo so tawe la ki mo he fuka wa ko na minista ba na wi he ore anga ko fuka uloya na to tonu ke na lava sio mai he mata sio ata ko fu akau ko ne una to e composition ai penolo ko no fu anyu ko fa la ve solo is a natural phenomena cause and effect ko me te ai ko me ko e hoko ko me te ai ko me ko ke tau pure tau tol ki he ola ko ha be me o ke ai ko me be o ke pure ko fili ko me be ko te ai ko ola ko ke pure ko ke ai is a phenomena ya o ku pure ki ai me ai ko o ku ke fai ai pehe anga ko isiu ko pehe una uria ki mai ai ko isiu ko ne ko kei wai mo oni ai he anga na tau mantu ko tau hanga teu i ai ka hau ke nau hok ke nau sio ke ngai lava mea o ko hili ke nau hok ko hili ko role model ko taimia he kapau ko ene lifestyle nei o ko ke hau o fai tu ni mai he ko famawanga o ku farea metafloa infex ko elito ia o sastis ko ke hanga uia o pehege
ke whakatonui pe te whakahalaki. Ai ko kusio ko whaitai mention ia ua. Koe ne tonga moui, that's a different issue ia. Koe ne o mai koe ke o mai foi mea koe ia ke highest pose whanua. Ke hoko koe administrator ia oi justice. I hangeuna ki tu whehala ki. He koe ngā koe basic up. Naku alfo ke solo ke fast pena te so koe yo mantu pena te foki mai ke mea. Ke konferenisi kau mea kau whariti. Anaku whae tala noa ai. He koe modern days computer, artificial intelligence, pia moi computer science. Koe toko tāko na ni hanga whanaui. He ko ui koe father of computer science and artificial intelligence. Koe tangata ko Alan Turing. Koe tangata ko ia nai kei. I he taimia nai kei nai whopiti ai piritani ai behavior ko ia. Tau ia ngai hia mamawhana na hangana tō tau te ai. He tahawalu ia tahiwa. Koe tahiwa o nonoa na nauhanga o decriminalize katoa ai umea koea. Kuna aia ki au i he mausia koe tahawalu ua ngofulutupu au mai aige tahiwa ua ngofulutupu nei hoko ia koe palparema. Hoko ia koe crime. Progressi mai koe ai whakalakalaka mā o ilo mai ako mai lotu na hanga rewa to'o remove ia me nau lao moe ngai whanua katoa komni weri ko tonga be tahu te ke to'o ia koe ngako ke to'o koe ngahe wahat nau whainga koe ngape na talbono mo tuku ai tahiwa no pitu mo tuku ai ka koe whakakaukau ni aku ni sola. Ka pau na ikai headed not for this gay person. Kene hanga o discover ai machine kene hanga o tikoti ai ngai ai fumi sini enigma gone ka usia mane. The whole civilization is gone. Sai. Koe whehui rewa. Koe tau whehui rewa. Koe matakari koe ni koe nei kai ke whema koe o tuaia ke whatupu mai tatu ki mamani something like that ke tau pehe ke tau ke aha whainga tau whehia ai koe puako koe mea wai whainga tau whehia discrimination ka koe mena hanga whatonga ai koe ino solo ai taranoa koe ke hongo kai haakau koe nai tutu ke he mame matau o. Ta koe tama koe nei mea nei. Koe tama nei kei. Ai koe nei pia ke ka hoko pure aga koe tama nei kei. Koe tama langi, Yo, ane ti langi. Koe tama koe taha tama nei fai whekau ia. Kai koe fo isiu koe Kai ke hanga wha mau I fwoi isiu ia. No fo bea whakakaukau. He koe huinga koe pēr nei kei, he koe fwoi wharea koe, nei huinga peki a kalasi, koe fwoi rea koe pē. Koe whosoever shall believe in him. Whosoever, peke ke pē mai a, whosoever except a kei. Ko kuhinga ke tahanga o eliminate whainga whakaukau he whakamau aki. He koe nau na tau progress mai moia moi kau palofita. Nei pau ke whairereka ke maa pureanga rangi. Koe whai kono whai ke he na o se lau centuria pea mahino ia I he pēten kai pea hata hai te e tau ke pureanga re mane
Mana lonely o tua ia ka ia ta ka ala ke pa pege. Ke o mai ha foi fonga fo o ke foi issue ke ya foi issue ko ni o past history ko hunga fo ko tala ke ti nai fa maulahi pe ko pesete o no noa pe ko pesete va noa o ene ngahi hopo na overteni he fa mautangi pe ko taingo na o se ene ki te mi kai to fie ma mahalo ia he ngahi appointment go ke pe no fo i be tonga o ne ilo ia ai vanna polo go o tau fa unga fa society ai go fo ta noa ko o fina ho e ki he ko na wa usia pe ia ko mai go ka wa ko o ngawe ke nau tai ma usia ke faia e u ngawe pango he tu hau in he ka kai an bo ta no ai ke polo ka wa tama ko ni no fo lo i pe tonga huat he poate shippingi huat pe ko lo tonga i he ne poate he shippingi na ne hanga o set up ai kautaha ko Ocean Pacific Royal kautaha shippingi pe moia pe kautaha kanehanga o mahana ne front aki ai pirinis kalau ni ago ya o nehanga yo o full a very people na tau pehego na ave e falala tu i mo kawa ko kana mo kakai kana tolo fego e hopo go he asika fego e hopo go e asika discover ke wai kauta go ni na transfer ke ono kilo Amerika pang Amerika pe mo me taha po ni 5 miliona panga tonga kai ke ilo taha ke share poate go shipping ko ki subsidiary ai Ocean Royal ai fisa fego fai ke ko whakamoni ko he sieke o kautago ni tala ke toko tape kai ke ilo ta naku eke kautago ni whaerea a oe ke pare mea maroro atu ka no ko ke ne mane tu e kautago kai ke aha nau whahinga mea nau doria o waha nau awe a ki ai ka ko sio ko natula ya ko tu ko natula e tamago ni ko tu ko ai kautaha uhila ko poate uhila ko tama pe ko ni na ne to whainga foko tu tatau pena asia ai he ne kontureki ko no vahenga e review be from time to time ai ko ke so ke ka koia pen okay hoko ko electoral commissioner ko ia pure fai fili ai aki a na ko to haka isi woni ba fa no ala ye ki he ko fa fare area ai pare ma hanga tamago ni o fai ge fonua kana tari solo ke o mai foi lao go ne review go ne fili ke hanga race ai u isi go ni ai go lo tonga takai holo ai ka mea consultation he go no inga go lau mari o foi lao go ko to inga go kakai kana fia he to for ne afio pe mai ke mo fa poto ho mo vai tu hawe fono aki le kakai national interest pana fia o bito he go me go te ulava unga ki ai ke hanga o hake ngai issue fefeka pe kai ke even ka toa pe ko ia na ne hanga go o recommend ke kabineti ke fatao e waka koni go asika o si to ni he royal commissioner ko kakai go ni ka ma fai go ni should never hold any positions of power ever in this country so ostala mai be ka ko me go na ko ha ai ba na hanga o hake me go ni fale area ko ombudsman ni ko ia na se he poate ko pare mi ko vana ko se go poate ko pange pure
Ko ia na e pare mia agoa. Ko nau tolu na nau whaitutuni. Pehe he kau komisena. Ko loto ke nau viri taki ke o mai he kau teknikare ai whakamatala. Ka ko hea wene ke nau viri taki ai. He ko hinga he ko interesia a nau tolu e kakai. Ko interesia nau tolu ke o mai e sirini ke whakatawa ke waka. Ko hinga ko nau interest whakawhaituitui. Ai ko poini e solo. Ko longoa ako he ahoni i he ola o penolo na e kai ke totonu ia ke hoko. Tau e nia he mea whakama, mate whakama, mate tatai hui. He nei totonu ke lava pea kalai we tuate ko te isina na nau minister ngai aho go ia. O sio ke palparema go ia. I he fu akau na nauhanga tō o hui go si tiso penolo. Ko tari mi whare area. Pea ko au ia nau toki i whakatala noa rewa o hui kai koe tui o kune whire penolo. Koe konistu tone o kune whakotu e penolo. Ka koe taria mi whare area. Aia ko whare area ke te whai whare reike mea goini. E kona moni ke au e ka iau tui au na inform le rei tui. Pea koe ene afio ana. Te tatu pea whakaukau goini. Koe ene whaitutuni e magatunga pea he information o kawaila poloke. Ka pau koe auratu e a talaketi koe ne auratu pe ke pea ke saini mai he. Pea koe no whakarea koe o whakarea koe whaikupu i lao koe a e solo toi maariange. Mandui na whinga ke hanga vete wharerei. O kui kai koe no anga no wharea u whakanofo he tui. E tau whakaukau tano koe tui une whiri. Une whakanofo he tui hiri hono whakotu atu he penolo. Koe penolo e koe mawhai. I loto i he whatato koni. Koe mea whakai na whaunga koe kai pau whatotore akira i wharearea. Oku i kai ke iai ha mawhai oku nofo i he penolo. I he whatato koni. Pe oku i kai ke ha mea koe whatato koni. Koe whoirea koe whatato koni po koe privy councils. Koe privy councils koe kau advisor ene afio i he states affair. Ianga no kawene whanua. Koe whoirea koe privy council i koe ka whoirea pea atonga. Koe whoirea a maamani. I he ngai whanua whakatui. Pea koe i he context koe ia. Koe kabineti moi pare mia aho ata privy councillors ki hene afio. I he ngai whanua whakamona ki whakakonisu tone. Ka ko ta hafo ta to remove ai tu I me he privy councils ko ia. Pa to ai privy council ke he ia. Kai whahingoa ke he kaptete kai kei tu ma upe privy council. Ki hau na hala na e koko whare lau. Tatoni ui pe na tōrea koe kau advisory council. A ene afio ki he mea pe ene afio. Hanga koe ne wholau koe ni. Koe mea una advisory. O te ke awhi aluki i Amerika o mawhana. Koe advisory council o ia. Koe kia hana ki tākunga nau tōru. Ka kia au ia. Ka toa mea koe ni. O hoko pe ke te o mai ke tau te māmanga. Ko awea ko whiwhia he hoko umea koe ni eso. Te kono unga ko whiwhia he nau oslea au ke isiu. He taimi ko te ke hoko e ko emergency. O si lawa si o mai ke palparema, way ahead, i ne hoko ko emergency. Koi. Ko te mahala e hoko atu ai e kakai he ko wakai fo pe i he media social. Hanga ko e mea ko ke lau, ta o si hanga e tau ai i ho whamatala koni o tof ke he holo, whatalatala ke ata ngahi mea koe ka tala noa he te fito koia o e ngahi palparema koe ni pe mo wanga ho wakai ki ai. Ka kukutui te ta tuku e pe i siu ko ia ai, ko ngahe ko manatu pe ke taimi ko si toa, pe ko tui e ngau e kakai lotu, pe mo kau taki lotu ma mea, pe ko hae nau reaction ki he tuunga ko ni, e tui whamau lahi ko ni. Ka kulahi pe ngai mea ia ai te to glava tau foki mai o te hoko toa e tala noa e piwen. Ka ko loto mua ke taki unu mea, tuke ka pau kuaha mea ke te fie whaka osi e konga ko ia tala ke ti. Kata ki unu mua ki he na ose ta taimi ki he ha isiu e taha ko tui mahu toi pēta fo isiu e taha pata
kakato le ta bloka mai hone io sai bi ta rol da wa ya he ke la issue ya go ke la pe te ha ke pe fa le are he nei ko report ko fa mawanga na ko na ku kore ke tolo I mai ore va no fa pas e ne ngo to kore minister he ko very issue ya na e ho nga o ha ke ai lo chen che la pe me pe no lo he ko na fo tu wa ko political reform ke na ngo fo issue kai tau toki kolos tau he halfoga wa go ya he tau ke vai ta go ya koi oku iai hapalo parema I ho wakai I he tafa aki koe ni ke tu I whakamaulahi hata hatonga koe ngā ko tu tai ni mi foki ko malolo foki solo koe foi me go ya mana tu I ere be tu bo ula ke taval finima o tonga ma tonga Tongans for the Tongans. Ki awe ko tu iau ko hono loko laise u mea. He neo o kai ke tau mausia. Never ideal or perfect situations. But that's the only way we can learn and we can progress. Koe tau kei whakawhalala koe o AVP. Mandoi na programa lahi au ia hono whamalolo I koko o Lucky New. Koe ia ku whaamilia ku mo Lucky New, koe ia ku mahini mo Lucky New. Pe ia ku whahinga ke peheke. Kana aku tai whie maari based on merit e nau ngāwe. Na e ngai foi hopo bribery. Na ke lava fu kau palangi go he apil court o liri we tutoni a Lucky New he nai ma opo e whakakau ia ko aku logically na ne construct ene conclusion ni ma opo koe ongo tama fa maulahi na mai me muri nai kai ke lere ena construction ena waya na o mai ena ena opinion personal view not me helao me law and fix kai ke kana ongo ya ku wai elementi ya kana tatuaki mandui na tuaki pe taraketi e alanga taraketi o whakakau ya ko sai au o ve ya ko pure anga mau tangu tu e ko mau tu hopo mai fo mau dol mau ke skado whakakau malo ko mau tangu tu ko mau dol e kabineti e ne ha ko o sio que ne influence lo go he ko Mateo solo e sio go ga taraketi e ku kui go va ke to ko na mana tu be so I pulu Vamos nuku na ki lai haua fok ma o he tangata I ma o e kukui I naua na o ki loku pou ki uta so ke masi la ko ni atamai ha le va fana ga so I pulu to e tama go me haua io so I pulu e atu ke tama go ta to e so I pulu ko haua o sea pa toka ure va fai tu lo kana toki toho atu na toki aga ke pego Oscar to ki mala ta dai pero pe me go si o que tal que te une fai ta ka ya que no pere peange wai ki foi lao he o foto mai he patoa he que toa que ma fai tu o ka no pere a fa fe pak ta go foi lao go ya que toa que tal que ti e foi lá no que ne to e lot sense la to taraketi famava vai a tengenare de me de tareta por seguita per to be mo polis commissioner me no aboi mai o algo minister to be mo kai ke foi lá o no na fa e clive tuate be mo tu va no heta ingoya ka sio que poto go sio poco ne kamata poco que ne que toque que go me mea ki ta ka mai ke pare mia ai okupe he hono ulunga he ku ka ke ki ave ko la hanga ku to mama ya ke sio que me go ya he mahino na ilo pe ki mo ka ya hata elea ka ya hata de ne ma ha lo to la pe mahuinga ia he ka kai ke ne lea ke palpare mo
ka whaaki ka toa mai ngai whupalpare mani. E taimi, e pu taimi. Piven ko tui mahalo ta ki almoa o wha o se ake ai. Ko wakai hi foki he newspaper taha ngahi website i whalanga he i he whai o ngongo ko whola ta ono. Whako ka niwa. Karin. O sai foki hene o mai ai o ngongo koe ni koe kauno pere toko tolu o ku fie mao ke na whakawhisi me kabineti i os koe whakataha kono lontonga lele. Ako e, o tau behe o spe weekend, ke wika hau donu ke wahoko lewa na whakawhisi ai. Koe ne tuu ko ia ku hange ke te au ia i he ongongo koe ni o ku kai ko ha timante ni, koe ko ha timante ni he pare mia moe kabineti. Ange ke te au koe konga ni, koe hiku ni, koe ngahi mea koe na i whakahoko koe i mua i hano o mai koe tohi koe ke te whalala i ne a fio ki he ongo minista koe na e pena toki ku whakawhisi ki muini mai. Ko tui mahalo koe ni ihen koe ku ke osi lawe o ngongo ni koe hao wakai ke tunga o whekau koe ni pe koe whaamu koe ni ke pe kono whekau i koe ni ke whakawhisi ai tokotolu. Koe ni hanga te au koe taha o kau no pere koe ni ai minista koe ia o mia o kuange ke ai whekau koe ni i asiko he o ngongo. Ke ne whakahoko ke ongo no pere koe ai fie mau me he ene a fia o tōkua mahalo ke nau malo alo me kabineti. Solo koe tunga whakaawhau tau ia e tau tō. Nā ku manatui nei, ospe koe mo tofu no confidential nau ku whaia rea lahi rea kovi ke hau iki. E koe manatui nau ku e ku ilo pau ai hou e nea fio. Pana ki hoko hiki ni ma bete pile hau iki. I ke popoi e paremia. Nā ko si upe koe ke osi koe mea ko kei. O kou whehuia. Pea ka paure o mo popo ke paremia. Pa ko tau alu rewa ki whe. He wika ia hafoi laine ia he fuakawa. Ai koe he ikai ke maulawa hoko atu ho mau whatongi a whiri he kakai. Ka reo ke mau o hu mai he matapā e fuakawa. Kai ia hafoi laine ia ai ke nau stei loiolo pe talangofua ke paremia. Pe talangofua ke kaunopere. Koe he koe mea whukena. O kou kei nofo pe o wheheuia he ahon solope. Ai uhinga nei pipi kai wata mai he. He nei au koku wahe ngai nau mata mai oua te ai koe au ke kau whawhawhonga e patoa au pea ko mau. Wā o whika se ina se koloi nau tamai o e wha ai alai ke fui whakawa. Kau keilo e ku tangutu koe as of now o kou kei fia pe mo whakamalo ia. Nai ave e toka ngā ke fui whakawa. Ko poi ni en solo. Koe whanua whakatu i whako ni sūtone. O rewa ke tau ririu e ko ni sūtone. Pa tau tok advance ko ngawea ke tau opinion. Koe whai hala koe ke tau fōu i ko ni sūtone. Fōu i ko ni sūtone. Pea toki ririu e tau fōu ngā. O e ririu e fōu ngā. Kai toki o mai o ke pe ririu e ko ni sūtone. Kai jau tui pe. He koe whai, he is a process. It's a cause and effect phenomena. Aia koe kupoi ni, ka pau kai ke nau tui, ke kei kau mai ene a fio. Raki ririu mua e ko ni sūtone. He koe whatana pe ni, he koe alu kātou mea koe ni o whekaunga aki mo e kufotu. Fotu koe ke whahasiofi ai wāhenga pe mo institutions. Koe whakamore si ia solo. Ki hono whakalere i ngai fui i institution koe ni. Whakamore si i whau ia. Whakamore lahi ange hono tukupehe i ona. Hono tukunoa i ona. Whakamore lahi ange. Pea asia pau tau sila po sio. Kou lau koe vare pe tai lava sio. Ke hiki ni mai ke ave fu konture ki wa fit miliona. Ke hiki ni mai ke ave fu konture ki wa taha miliona. Kai ke aha whainga mea ke ne tispirini. Ke tispirini anga i tau fotutu whakaukau.
hange benia hana o mai o vainga he fu kakawa mo iwi tu hawe kakai. Ayanga go si o pago hinga pe. Ki hawe ko ka wa triman be mai mene afio. Totong na fisi be me kabineti. Fisi me fale area. Toi fisi me tunga no bere. E ku fonga ni vale ko ngoyeni. Mo na fa area. Mahu inga ke mahanga malu ye ne afio. Mahu inga na fa area he me go ni ko tau tokanga ka talaketi ke fahanga o ki ai ke malu ye ne afio. Mahu inga ke mau fai tu uni ke mau to e foi pulu. To e mau tole foi pulu o mai whakaanga ka mau tole whare area. Ka hua tuku ke toki. Alo e foi maha fua whaaki he tui pa moi kuini. So ke he osi peko e vote of no confidence. Na ia e tae whi maare pau. Rea lai ke hoa e ke. Kai ke fufolo me ai. Kua i goe ai interview goe kuini pa me mai. Ka pau kai ke mou fie whai mo tole meau. Finangalo ke ai tui. Na mou o mai ai wala. O mai ai wala ia. He ko sio ke awe ko ngoi opita me un foko. Ko hinga foki solo fata no ki ai ko hinga ko ai tau kawe na whai reiken. Whakanga ilahi he kakai. Hai hunga toi awe ai piriona tu hau ke fatua ke mahaftau. Hai hunga. Ko tange ko reiken. O ku mahu inga ke whaka apa mani ki Amerika. Ka koe whaka apa koe a e makatunga peia he whaka ono bone mahaftau. Pea neongo koe whaka more lahi. Ka wai toi loto ia ke toi sio ki Amerika o unau sen te a sons and daughters ke malai tau. He tupu maia lai mo ui maia he taimi tau. Koe ne whaka more ai tuku hau e whanua ke whaka kakano ake mahaftau ke whaka apa mai ngai whanua mo irifia mai Amerika. All in the name of peace. Pea pehe solo ik whakaukau ga aku. Ke whakatu koe na ukanga o atu. It will cost money. But ka ki au. Koe ne ikai ka pahi kai te tau whai mea koe ha. Koe ha rewa ai mea te tau whai. Ke asiwea ke kau te mokalat ka kato. Nga ngau koe nau mai o teke. Koe mea ui koe matolu tu e nga ngau mo tae bausia. O whai koe kau. Kai ke, kana kau kuulau ea koe whai ngā maari e solo. Ke hoko mea koe a ka hawhoi manga whā. Ke tau lawa ti whai nia reality. Koe mea moni koe tau tui kiai. Mo tau lote ke. Koe ripoti whako koe ai liriu whapolitikare. E taimi koko o tipera ke mo halapua mo mea. Koe pesete hiwa walu. Ai kakai e whonua. Nagai nau toe loto. Ke toe ala ia ai institution gone ai tui pia moe kau ho eki. Ta kau ai pia moe kere. Ki awe solo kai keu entosia fai whamatala ko ia. O ko kei whihui pia whamatala ko ia toton ke lele yang e ausia ke te lava fai tutuni he mea ko ia. Tau silo pe tau whiri. O koe whiri ia koe mea uloto ke koe whiri ia nei whakatau e whiri koe mea pia ai uteke ke loloto whiunga ia. Ka ki au o osi senturi mai ai merino ia i he whonua. Ka paurewa he kai ke to iaha institution ke whakaapa i he whonua. Hake ko kusio koe taimi. Koe ke hoa mai pare mea ia mo ne kabineti ki he ne awhio. So na ton ke hoko e nau hui whakarerei ke asi mai he forum koe ni. Ke oange ke ne whakawa. Ke whakawhi ke ne whai whakawa. Teke ke tau whanau na tōna e whai umea ko tōko ia. O atu se koe o wale au pita koe na e wholau ko se iho koe Palestini. Ma teko kau Palestini ngai whanua koe kau head of state ia. Nau o hua ruhi hui tō. Koe ke ai tau head of state tau tō.
ka no hinga ai ke ka to u me ko ni ko hinga ko finga ke veteki ko talu pe ko ai ui mai ne afio ke pure i le rei tu kai fo no na ko hanga o hold him accountable kia peu put my life behind it truly loyal ke hanga teke ko taimana pe ho e ki ko mautolu ko afivala mautole na fio o silo e au kai te lava me ko foi me ko ia ke te lava o fai ta ko fru he pure le rei ko foi me ko na o sianga lo kai wa tamai he ko kai ko afivala ke na utala mai ko ngai fu piva na ko ke na mai ko ngai fu ta vala ko ngai fu tu penu ko e fai nga rea heliakia ka ko unga ke na hanga malu e na fio sio ko de to ne dai mini fe wi a bit so ngari ko ne afio na ya ke aski to pre anga ku ne timane to to lu e na fa fis kana me hoko ka pa na fai he ho e ki ho na fa tongia i ga ka ko ha me hoko toi ha o pe foi ma fu fa agi be foi lai o e na fio kana ku ko le foki ke ma to foi ma fu fai tu na fare area ke lau mai ka kai go me lau mai na doke ka fare area ka tuange ne afio ko ha me hoko he taimini he taranga a mamani mai nga newspaper i muri e na be ka do be o wa vested interest in afio te ko ha mo bo ha ne loi ka te na lava twisi speculate ha fainga me be un make sense na do fanga govia as a nation o ga you do be kai ko te ko isi ko ni he ku o si ai be foki kamata ke te foki pe nga hi tala noa ia ki nga hi me ko ge ha mafai o hai ke da mai ke fa fise hai ka ko nga ka tu ka to me ko ia ko nga ka ore ke o se fakataha ke da usi o ange i he lue tu ai nga hi fa matala ko tu ku mai ko mama mai ko riki mai ko ki tua ke tau si o ange he mea e hoko ki ai te tau toki tala noa pia te loloto ange i nga he mea koe ni he tau wa tuki ai koe mea pe foku tau oku whainga maari ai tau tori tonga koe ngā ke taimi ko oku haere tu i ma kui niki muri oku ai foki ai plinisi kalau ni ne whainga he whatongia koe pi hawhe tu i ai ni koku lawa whai koe ni koe he whakataha ka ko ngana ke ki tala no mai e pi ben te mo khalat ka gato ona dat fo ku ngate ta fra osi he mea ka ko ki atu vave pe agi mea ko ni ka ta toki analyze he programa hoko ana use fo ke taha ho ke kainga i ho tonta fitu na ni hanga tohi o pe he ka mawa he a FF me he bisone to o e popo mea FF ke taha ni ho kakai goni ho tonta fitu na ne tohi go son ka ku tala no aku pe ufanong ho ki foi clip na e post mai social media ko fa ke ni na fa se tita ki he pare mia malo na ne ki ai ki tanta ki ka Chris ko ha ho te fito i bisone i he tai nimi ko ha ho te fito i bisone tu ke ngai mea ko lava ki hokat ki ai ko tari ko Chris na be ko no fakare ko he ahoni ko pure le patala no le va ngai nau e pure le tolo ma pe fa ka ko nga mana ya ha interview na ke faka hai ya ho tui ka ko e ke tu ka ko e bi ben o ku ke ma va me visone be ku ke i he visone pe ko ka kai ke he ya na ma va na dom me visone e ku ha ko ta mai ta ho ka kai ho ma nga ka ko ma va me visone e ma va ya me ni popo ko e ka ko ke lo poko hai ya mo dolo ma va me visone pe ko hai visone ko fai he ko ia solo ko monia ki au o kai ke fa hoko e fatongia ku ia ko nga ko opinion na hai pe opinion ko me go tu i ho lo to mo la mare mo wa tamai ko me go tu i ko le ia ke ka kai fo noa fa ka lu fua ko me go fa ia ko wa nga ko fita ka mo wa nga nei kai ke ka pau e solo te ke kore atu ki ka
whakaanga mai mea na o taaki hake e campaign. Foi mea koe ni ko whakamalo i au nau stiki ke mea. Koe rea na whai mau pe he wheitu ko te pe ko rea ai. Ka pau ko ha maka tuunga ia ke whiri au ko ngā ko koe o ta wheo ko ta whawhamiri. O au pita te ke whiri ko ia. Ka pau ko ia ko ngā pe o te whiri a piveni ko whamiri. Pe ko ngā ko maheni po ka ngā ako o au pita te ke whiri au. Ka pau ko maka tuunga ko ngā na iai whi au ngā aki mo koe o pe te whiri ko ia. O ki whiri pe iau ka pau o ku ke tui ke pule i le rei ho motukau. Ko i ko mo whanau. O motuk whiri au. Koe taimua ne lere koe ngā koe ospre kempeni ko whao kwange kau teke mo kau pou mo ki whakatatu tuanga au ke whae ngā koe. Ai uhinga na mo whiri au. Koe taimua una hanga ko o mai ko ngā mau whiri a ko e keke whai pehe. Ko beat momo toku mea taha e whiri o ko mo whiri ai. He kui kai ko e ku whakakaukau au kia pa ku kai ko ku lau maarea kuia. Ka pau ko e maka tuunga e nai, o kwhaya ke whiri o kai ke uwhi whakafofonga ia o moure o. He kai ke, it's not a noble motive ia ke tau kumiaki. Hare rei whalufu e whanua. Koe hala whanonga ia koe ni, na ko hanga pau o mahinoi. Ai anga whanki au si au, kai ke u. Ko hono moni ona ia solo ko fia pia ia, ko pau ko wifea ko koe ke interview ko. Na ku loto au ia ke uhanga o spin ia nge ke ulawa sio. Ke mea ko koe ulo loto ke nau mo ui mo na watamai. He kono moni he koe. Ka atoa e palopare ma koe nyo hoko. I he ngahi viu poini ko ia. Nai makatu unga ia i he ku eke ki he so taime na mau toke ke he mo kau pato te mo kara ka katokana. Koe ku reisi whare area, ai ka pau koe miniti mahalo e aho. Te toki kumi e miniti ko ngā kere. Koe ku reisi whare area, a e mau fua kawa, whakatatau ke kupta haua o e tohitutuna whare area, o asai ko implementations of his message the message. Ai ko implementations of ai ene lave ai ke tuku e pisinesi. Ko e whatongi ai ai pure anga, ke whakalere pure anga. Ave ai pisinesi ke private sector. Ai a ke au ko e message ia nei o mai ki whare area. Nai hui ka whanga reisi, he case koe ne lulu tai. Ai mau i koe o e lao, he kupu ono, me kupu taha o e lao koe public enterprise. Pea koe argument foke ai pare e mea, o kui kai ko a public enterprise ai lulu tai. Ka koe whakarea koe he lao peheni. Ko ha pisinisi fo ou ai pure anga. O ku resi sita he lao company act. Kua pau ke ngau a ke lao public enterprise. Ai au te keke hoko ia ko ha public enterprise. O si hoko pea koe company. O si resi sita he company act. Ka koe pisinisi ai pure anga. Ai koe uhinga ia koe paanga tu hau e whanua fuatuaki. That is the definitions o business ai pure anga. He koe uhinga upe hatu. Koe business ai pure anga. Kake alu koe o mai o paanga o ai ake hao business. He koe koroa be ho kui o kuke whaiteria ki ai. Pa mau tōke ke ai. Tōke ke ai. Ai ko haure vai komiti ia o tau tea i au. Ka ki mua ke hao komiti o mai nau. Raki mua mai whakafonga e toa tawha, o tā mai ke ualo kore whakamore ke paremia. Masi, toi pe ke utuki ai, ako ia. E ku kape i koe o tarahang koe hae makatuonga ke ualo ai o kore whakamore. Koe hae ku kovi nai whai. Te keke nau taramai ku pui lao, mo e ngahi rea ku ase ku pui lao, o kou mau i. He koe kui foki solo, koe kui. O ku kui pe ke mea vare, ku kui ke ho eiki, ku kui ke tui.
O koe te pehea, o wai, koe whae, ka whihuhue, koe na, mea whine e kia, kai, o koe ke pehe ke te aho lea ke heia. Toko ke ka pau te nao mai dictionary koe kui koe whai kape. Aia koe uhinga koe aku, kai ke whok solo. Koe nai kai whoke, koe mau whae, tala mai he kau whawhunga ka pau na mai pe koe. O whae tangata, pe ka mau whoke nai alu e whae tangata ako o whae whikau. A kai ke mau whae te riha mau tolu ia ha. Kai ke ha whae tangata ke whae te riha ke u ilo e whai context ko ia. Koe kukui, o ke ilo meu whaato kai ase. Ai manila e ko mai i rei matua, o kui kai pe tā. Ai mana uhinga pe ko whakau aku. Oi panga pe te kui te whaiteria pe ita pe tonu pe hala kai pe tāia. Ai ko kuhinga ia. O hau ko whaiteria he panga tu hau e toton ke kai vevela koe. Uhinga pe au. O koe ke tako o tupungai e ku make a statement. Ko ene ai ko na hu mai bau na o somatala pe ta programa email at ke toenga kau fa na mau. Mo ne vote no confidence. Te withdraw ma to finga ak whakata moki nau tolu. Because I can no longer work with people that I cannot trust. O silo pehe kau toenga kau mea e tokota na uingo iai. Nako statement ni e pau fia uia he asi mai u kehe visone. Ta koe wai visone ke te mokarat kakato ke whiri katoa. Solo vea riu kok maari e. Koe mea koe na utatau ben mo kulau kon ke whakawa. Koe tau konisu tone pau ke waki liriu ia. Kai toki lava whai u mea koe nunau loto ki ai. Ke liriu ha mea he konisu tone solo. Ka pau kai ke loto hou eiki loto whare area ke liriu he kai pe liriu. Koe foi halanga koe ke liriu ha mea he konisu tone. Pau ke waki loto hou eiki ki ai whare area pe a loto ki ai ne awhio. Pau ke waki hoko e foi mea koe. Sai. Koe tala mai koe ke tau whire hou eiki. Ai koe ko pau ke tau fouhe hou eiki pea moe ne awhio. Ke na whakatou loto ki ai. Tala mai koe koe hae whonga te nau whai e foi mea koe. Sai, ka koe nsolo. Koe huinga koe ke usio atau o kahano hono mahuinga maari e. He nā kulava tala I whare area, o kukai ke evil e kau hou eiki. They are not evil. Mahalo pe koe nau tae mau si ape, mo I ki whi amo ka ki. O ke ila kau whawhonga ka kai, o kulo loto ange evil lo ia. Tau whi amo e whi sio whaki. Kai ke kau, kai ke asio, kai ke ulava asio he nau e hou eiki. Kau whawhonga koe ka kai. Tau te whito kau whawhonga koe ne pātoa te mo kalat ka kato koe ni. Bako pau te nau whoki pe nau tōsio ke historia. Koe fumaka ngalo kai toi mafuria I he tau tangata. Tau tangata ta tau pe, lawe ai tau tangata ke he, lawe a mafuri pe. Kana e au mai ki a te au ko os mahina u mea koe nau tangi. Tuang ke tau teka. He kuhanga, he ko nau tui whokau ia, teka koe ve teka taimiu ne puhi mai pe ia hui mai. Uno mo mea kai alu pe taimi mo le yang he ai o amana ke au ta ko kanon bate pui mai ki toa kai alu pe mo hui mo uno mo kaka pau e ia I ko whatone na aku ka pau ke ia ka quantity o mai tala no mai he te mo kalat kakato o fi mau mafai that's foi me mo oni o ga Koe uhinga I tala noa ke pure I le whonua. Es the purpose o I tauriri wha te mkalati ke pure. Koe ui koe kakai. Ka hatoa u whai tūtoni. Fua he kakai 7 miliona. O I hala whai tūtoni. Fua he kakai 1 miliona. So ke au ke he forum koe. Naka I o mahano pachetion. There were no single line item he pache diu tohi mai ai ko tan hong full million nine ke he teu ai fonua ke hono hose kautaki o pau ngabi. Ai asa foi line item be
ai ko feu i lewa ko sili ni le me feu mo te waki ka pa ne ka ke frata mi fale ale ha patseti ke he po ke pepe skoi ko go hare ma fai mo sili ni o mo ala nga waki la isi u ya solo ke fatara no he me go ni ka go fu ma lo ta taimi okay to o mai be ha o ma popo feu i ke fo ma popo ka ta Koi. Yeah. Ko di mahalo te ta fe unga be ai i he tu ko ya viven ko nga ku to fa dong ai ha ga ko o se ni ho ta mi te fa no ane da e ta programa me ho wa be ta le da ta programa ku ya honi ka pa te ha me te ke to kan ke da ma wa ha hon ka to ki pa ka he wi ka u e fa nga ma li ma ta mi ta ta be wi ka u ka pa ka ta mi le re i saya sol ta to le be ka go na ko ma lo ko lo bena utala be ti ngai be ko ka ta to ki i le be wi ka pa malo ma fa mali Koi. Malo bito piben, malo e ma fa mali me na ke lava por kalama hani. Aku ofa ga dikoi, pa mo e vacation fa mo ta pulu. Fa he na malo fa americana ga doksi ho ka u piben yo ofa sol Okay. Kainga ko fa malo la he ga di mo dol he lava ko ke mo ka mai mo mau i he proclama fat no fo ke ahoni ko hange be ko fa wa te time go dabe ko nga isi ko hoko lolo tonga hoko pena to hoko ko no kolo ape ke ave ke fa fonga ko ha ne vakai ki ai mala ke mate ke pe vakai ta ko me ta ko ka ko vakai na fa fonga ke to ta fitu pa lo piven pikala pa pa ko hanga fehu ina ke fehu mai ko miss out o de tokan ki ai ko nga te toki si ope ki ai ke ka nga fehu ko ia te toki tempo ko fo wa ta la no ha isi upe he ko mana tu ko fehu i pe pa fa ho ko le fehu ki ai ke ka ku fa malo at ko ko ta ko e proclama ia ai fa fango sa ni pe mo fa fica sa le si vaka kai ki mo ai ko lo to be ke fa offset ak ai ki i tu aki ko ni ko nga ma inga pito ke fa malo ia ta ko sponsor ko nga ku lavalere mamata mai ke polo kalama i he ia ka sponsor ke na to nga e ta fa aki ko ia ke lava o le pe ta polo kalama ko e ka ta halanga e ni Nusilani o kalani Nusila ko e ka ta halanga ko ni o ku i ai ka ta halanga ko ni ko e LC16 construction ai ko e ka ta ha ko ni o ku vise mafi ai ko be vise mafi ko o sieni ta o e hongful manima ai na langa fare ko be ko na mono ha fangi fare ko langa ngai fu fare fo o ange ko fare ko ya asia tu screen ke ki ngata ai ko e formatala ko ia o ko ki ngata i he pau pe mo fala anga ko e ka ta ko ni langa fare ko ni ko ka ta ha ni ai tonga ma o pe ne tikite langa i Nusilani pe a lesi sita pe ene kauta halanga i Nusilani pe a langa rewa i he ngahi whare ka pau ke whe mau ke renovate ho peito ke fotu ha peito ki ai o ku whakaeano pōni pehena he kodu ke te te mau ko ha kauta ha lere i pehe ne ngā we te ke mau hange ke kauta ha ko ia a Vise Mafi ko e whika telefonia na Vise Mafi no ua taha no ua wha ua no aono ni mataha o koe be mane e-maili o ku tuku atu i he tuaki te ke lava o whetu utaki ai ka Vise Mafi ko inga kene lava me he toe ngā tu koe ni ke Christmasi ko te waha ngahi ngāwe langa i ho api o ku ke whia mau ke whaha ngāwe ki ai ka koe ke ilo hakau taha e lava ke mo ke whalala ki ai ko e LC16 construction a Vise Mafi sio ke ki whare koe na ulanga koe na o ku tau ngāwe aki whoki koe ki whetu tau o ki ai o tanguto wha mahalolo ai te ko ha no whakarea whanki e kona kuna ulama le rei ai whahinga langa ko ia api na taha a whawhawha bito whare ko nā ke siot peki ai double karacho no langa ko ngahi langa fo o pehe o ku talanoa ki ai toko tahani a Vise Mafi o mai ai ke o atu ke te koe ai tuaki koe ni ka ku ke fie ma o ke langa ho api i Nusilani i ha feitu upe Nusilani tau e tahanima laka hake tau e tahanima e nau tau ke ngāwe whalala anga pe ke kia whainga palopare me te nau tolu. Mao e nau tikite langa pe i Nusilani. Pea lesi sita i he
Ule anga nu sila koe kautahalanga. Te ke lava fitutaki e tainimi, te ne lava tokoni atu kia te koe, noa wataha, noa wafa, ua noa ono ni mataha. ILC 16 Constructions. Koe kautaha koe ia ai South Pacific Loans, noa walungeau, walu, hiva walu, Stelek Tupo, pia sianga maheni koe ai, pia mau no, pia mau hatokoni whapaanga, te ke lava lea kia Stelek Tupo, i noa walungeau, walu, hiva walu, o kunau osi ma Davideu, manau kaunga we, i he fika ua koe ia Cavendish Drive, ke nau tokoni atu kia te koe. Koe tau wharekoloa wala koe ia. Oe Page Fashion Store i loto nuk alofa fika hiva koe ia Whatawhihi Road, hanga ke tau moe Pea Building. Kua osi whanau. Whawhao a loto, whawhao mo e nau stoka. Ka koe wawe tu peki ai, te ke mau ngahi wala whao koe ia. O ku oatu mau be e nau uta whao he taimi ko doa be, ke tori mo whiri ai. Ka pai nā hawala na kai ke mau ai, toi whoka peki ai, koe ngaha nā ku oso atu he nau uta koe ni. Na toki watu. Fika telefoni ena, ua fitu tolu ni maono, walu fitu noa, walu ni matolu. Petu taki ki ai, pete ki awhia tu pe ai, te nau lava o tokoni atu ki ate koe. Taim tatau pe, koe tau kautaha koia, ai wharekosi ulu koia, Francis Tickets i loto orewa, i he East Coast o Okalani, pe koe fitu koe ko orewa, o ki ai, i he whika tahewa pi, o Moinu Avenue i mui, i he countdown, ai wharekosi ulu ko ia, ko taholo anitoni, o ku ne fia ko ta taha ene tau whanau tonga ko ia ko nau whotu business in New Zealand, pe o ku whakawhia pi te taimi o tau whanga ia toko ni e whanki business pe he, ki tau tolu ko e ka inga tonga, ka o ke ofia te whetu ko e nā, te ke lawa o au atu ki ai, pe te ke sia pe nau ngai pe si Facebook, pe ko nau pe si ko ia Instagram, te ke lawa pe o puka taimi, ke hangadon pe koe me ngā we, hangadon pe ke whai taimi koe a kosi a ulu i he orewa. O manaki po ke whakaawa ai waa koe ni, ai oe Francis Tickets i loto nuku alofa. I he tawha aki pe Page Fashion, hanga tu koe ia ki tau mo Pea Building. A manaki whakaawa i a taha tolu koe ia o September, toe pe a taha whaa mi hen, pe a mau e ngahi nau kotoa ko whawholau ki ai, ke whakahawa ai wharekosi ulu pea, ia i whoka pea mo tahalo anitoni, koe ngā ke aho ko ia, ke ne whaha hano tokanga ia, hano whakahawa ko ia ai wharekosi ulu koe ni, i he whika hiva o e Whatawhihi Road i loto nuku alofa. Amanaki ke whakahawa ai wharekosi ulu koe ni, o e waa, o e Francis Tickets i loto nuku alofa, te ke lava pe o mao ngahi nau kotoa be, o ku ke kosi ulu ai New Zealand, peko Amerika, peko Australia, te ke mau ka doa ia i hena, i loto nuk alofa, ofi a pito, ko ki i a peha ke peki ai, i he aho ko ia. Aho taha tolo September, a flaite, mo lava mai ki ai, pe de mau iai i loto nuk alofa, ke taritari koe, mo tau whawa, tau wharekosi ulu koe ni, i loto nuk alofa. Koe, tau kau taha waka, ai, siu i moana Freight Services, a fleti, kutu i he whika teo hiwa walu o e Tennessee Avenue i loto mangere au kuke tu mo lau. Ka kuke whia mau ke awe hauta. Noa uataha, noa ono, hiwa tolu ono, teke lava whitu taki ai ke fleti. I he siu i moana Freight Services, tene lava awe hauta me New Zealand ki tonga, tena lava o mai hauta mea toko ni IC, me i tonga, wawa peko whepea whitu i tonga, kuke whia mau ke mai hauta o ngahi mea kai IC, te nau lava o mai. Koe, o nau hanga whoko whakatau mai mea kai koe tau kaunga o e tonga. Whaheka mai na whakonteina e ua kua stuuta mai, maneo ke hina, maneo ke ngenga, mo e talo tonga. Koe i via o kaunga o e koe ia. Unau si i tōkanga he aho kotoa, kuna whakatau mai e nau ngoe ki a fleti, ange e nau seniti, pe to kanga rewa e fletia o mai ki nusilani ke whakatau atu. Kai whoki ki tonga o hoko atu. O ku au ngā lahi whainga service ko ia ka ki ngata ene tokoni, ene ngā ue ka kune tokoni i whoki hotau ka kai tonga ku nau ngoue, ko nau mau ngā moui tonga ko ngoue i he kautaha ko ia fleti siu i moana Freight Services i ke lawa whitu utaki ai. Ko e kautaha ko ia o e akape Royalty Headstone, tesi i ke lawa whitu utaki kia whia mau makai tonga, te mau makai New Zealand peko Australia. Unofo Brisbane a des, te ke lawa whitu utaki kia i ka pau. Ke whia mau
ke fai maka whamanatu ho family. Ko e whika telefoni ana tesi, ko noa wha, ua noa hiwa fitu, whanima whātaha. Noa wha, ua noa hiwa fitu, whanima whātaha. E tū taki kia. Koe maka whamanatu pe, o koe ne live stream I Brisbane, ia whainga kātoanga. O ku ia I whaki mo ne tāwhalani. Tui ngahi kote koe ke ngahi hiwa konferenisi. Ngahi wala koe kupesi, ke ngahi kalapu kawatonga. I Amerika, pa koe whea pia whetu. Ta whetu taki a tesi, ia whika telefoni koe na nā kulau atu. E lava tesi o toko ni atu kia te koe. Koe kautaha kawa koe kuna ni kawa I loto Brisbane, Australia. Koe kautaha eni ale pas, ai agone o atu ai kawa ki ase kawatonga. Lahi au pitu I Australia. Aku ke fo ko ia he inu ngahi inu ke he koe. Koe kawa ena ku o tu tatu be ia fonu au pitu ia apolei. Itu taki kiai, o katau hakawa ai. Lava ke whamoko ai mo whaata mai ele kiai. Aku ke whea mau hanau nau whare. Koe waa ena o Kunani Center I loto have loto hanga o kos hanga ele ia whakanau nau. Fu whale lahi warehouse lahi apito. Mago warehouse lahi taha ke ngai nau whare I tonga. Ko lava ke mamata kiai. Na ko au tonu ke whare koe ni. Mau ai mea kotoa pe ai. I he Kunani Center. Koe whika telefoni be ena fitu ni maua tolua ni mataka. Tolua nima. Fitu ni maua tolua nima. Porque fitu ono noa. Ono fitu noa. I he Kunani Center. Ko di mahal koe ngata pe ia. Ai ngā hitu waki koe ni ko lava ke mau he tainimi. Ka pau ku ke whia mau ke whaita I hao whahinga mari. Pe hiki video. Pe live stream. Koe whika telefoni be ena tok fitu taki mai. Ke whakahao holo booking I he mau ngahi booking ko ia. Ko si I loto. Ke lava ke whai aki. Ai ngahi live stream ke pego ngahi whaita ko ia. O ko ke whia mau ka koe ngata ia e tau prokalama ko ia. Ke ahoni. Momea ka tau toki whelo ngoaki I hoko taha. E lava ke tau whelo ngoaki I he taimi ko ia. Io avita talo ke whakatangane. Mahanga ki mo
ngai ka kalawhai anga ia e te lau kau.